voknek zon thlani som pakhat inrin ni kan lo thleng vele ta khovel thu thar lang sarte khovel mi ping ei vente kan han lor vele don ania milong ei thlak saka milo thlir saka to phlenga milo en saka milong ei thlak sak turin kan han in ngen masa ani ole hi tunlai US Iran buena alakal chawa kan puangun taveo maya amma ero chu he thu kan bot se lai thleng hi chuan US Iran in kara in beina lian tak kha ti to play lokri ania inka hai chu a top to ni tin Trump chuan ala soifana inka hai top to amaro chu tuna in dona tharum thona in beiton na thar kalpui mek ero in biakna manga in biakna thar manga ti to pri ero kapomani ama ero chu inka hai ero a top to ni tin Trump chuan a soi ni thumzat mai in chan ton na US Iran inkara khana thleng mana US khan Iran mun ma dam takan ti chet saka kumin ni somni chung in beina le ni kumlama US Israel in Iran an beila ya Iran mun ma nuclear mun an beina po khanin ti chet lo le beilo tam tak an la na ya chumi nuclear site then khat ni kumlama an la beilo te kumina hian tun trum buena khan US khan akap nual nia soi ania Bushehr nuclear power plant Russia puina Iran ina anayangte US na beisak nia soi ania maro su Bushehr nuclear power plant chungrel taka hian chiatna lian ero thleng lo hlo thung ani ole ni chungin beiton na khan US po hian chiatna atok nual nia soi ania MQ9 Reaper drone te an air defense mun te an radar site mun te Iran chuan aka chiat sak ni na puanga fin fiana ero kan nei lo ani o kan puan zel ma in tukin sing khan kan puang zoi to Spain ramkang raplak tak mai kha tuna hianin Europe rama chuanin kholuma wanga har satna na men lawan to kania tilaya kholum wanga har satna an to ti zol turin kang mei ramkang an chuak le hloi mai ania heta hian mi thahnem tak Spain an thi to France aporam kang wangin mi an thinwal bokani kha Europe lama kholum hi Germany ate Spain ate France ate chuan chang khop maya kumdang jong aina lum nia soyani a Germany apo hian a chang chuan 41.5 degree Celsius te po kai chhonia ngai ani hi record a oma 41.5 chu lum vio don ti na ania hethil thinga wang hian public mun school te khar ani nuala friends apo kolzin mi te an tlo fo Eiffel Tower po khar ngai hial khopin kholomina ti boyani France Germany ti te Spain te Europe ram kholum lutuka wanga boral hi kumina hian sanga ainan tamto ni in wan ani nge raplak takani Germany hianin thi hanpung chhozel maya hei Germany a ringot hianin kumin chunga kholum wanga kholum le akai nei wanga thi hi mi sanga zale somni an tling to nia soi ania chumai ba ka hei Germany bi ka hianin thizinga tamber hi kumsum sari panga chunglam manni chuchumi sangli jani somsari annia National Authority in report an siamdanin zuni somni tangani somni pret in ka ringot khan heat wave wanga boral hi Spain Belgium France le Netherlands a hian mi sangli jasari an pel ani Spain a kang me ka han pon chun zum le lokela engwanga kang me hi chuak nge ti hret ni lo ma se kholum lu tukhian thli hasiam boka chumi le engwangin kang me hi a chhuak hret ni lo ma sela Spain kang me chuak hi raplak takani a ramngo mun zau tak mai kang ral der to mi som pani chuang an thi to ni soi ani ka hetila hian motor pakhat kang achunga chuanin mipali chhar ania heng mipali te hi an lo la dam hlo nia soi ania maro su ni khor lewen an oma an kang hliam na saviau mai nia soi ani hei hi rang takin hospital alla ka nia chan chu tumin thei top an chu me ka ni hei hi Spain a thil thleng ania ole US Iran inkar kan pon chun zom le lokanga US Iran inkar buena hi chin fel hlei thei alani lo mek zel ania in beiton na an om chhole hat maya khakan rambial buena zau zok athlen le man tre pania US beina wanga Iran ina phuba alak na hian Gulf rambiala US military munma Qatar te Jordan te UAE te le Bahrain le Kuwait ami te
US mun ma kha Iran khanan be chhole a drone le missile mangena suar tlon chhole mekania khatiang ani lai khan tuna chuanin boruak ti zi om turin in biak na lam hoi andua amaro chu in ka hai ceasefire ero atop to ni ti in Trump kana soithung ani hetianga in beiton na achua lai khan Israel chuanin intelligence assessment an nei chungchanga thu pakhat an hmu chua thu an puanga media lianten hi an chatui takan lo ni ngal boka Donald Trump chu Iran hian tha tumin ma ala tha tuma in buat seina Iran hian thui takin local pui regani ti kha an puang chuaka ani na taka phei chuan Iran hian Donald Trump hi chu kumsang ne la somni a IRGC Quds Force Commander Qasem Soleimani Baghdad International Airport a MQ-9 Reaper drone mga anka darvek khami Cuba halatur khan Iran hi chuanin Trump hi chu an ve reng ti heirual ani lova ama ero chu ammimal taka Cuba hanlak hi Iran hian ala ti hlotling hlei thei big lawa chu mai ba ka anghong turu tur zia ria in atingam lo po ani mai thei ama ero chu tun haya hianin hetia US Iran inkara borok thalo le in beina ten chua chho tak zela hian Iran hian mimal taken Donald Trump laka hian Cuba laka tha tumna ruahmanna an lo siam reng ti in Israel lam hian thu chua siamin and intelligence assessment na tanga alan dan te an puang chuaka chu khovel mi de ten an puang choi mai ani chuti lai chuan Donald Trump chuan lo reve in min that ani vai chuan Iran hian min ti hlumemo min thatemo ani vai chuan ti in ama an tha hnuwa US sipai tena Iran laka an chet dan tur Donald Trump hian aduang ruahmanna asiam lok diam ni in ain soi Trump chuan kaliam ta ni poin chuta Iran laka in chet dan tur chu ti in asipai te ashriat tir ne soi ani US President Donald Trump chuan min lam khan thu chu asiamin official te hna direct in tu ape ruahmanna asiam Iran IRGC laka anunna achana ni chuan ana thayang ber Iran ina ala to ngai reng lo hopa boma be ina Iran hian atok turani tiang chuanin dimlu omlo na lu omlovin Iran chu bom mangin in nuai perfect turani ti in Trump chuan asoilok New York Post in komna Donald Trump chuan chu kalpuyangai Iran ina thi tura andu lis sa hian hunrei tak achuan to thu Trump chuan asoi boka hi ni taka chuan hunrei taka tangkhan Iran ina thi tura andu ming an ziat lar zinga hian ka tel dei to ni engpo lo thleng sela su thi tura andu lis zinga chuanin an tha zinga lo tel taila chu thil thleng theilo ani bik chuang lo ani tiang lo thleng ta ni chuanin Iran hian le khovelin an la mu ngai lo Iran be na raplak tak in lo lan ti rangai ana thayang ber Iran chuan bom le missile manga beina an to ngai don ani ti in Trump chuan asoi Israel chuan Donald Trump chu film khur tur le Iranin ama tha ana ata na ruah manna thuk tak an siam thu kha Israel khana puang chuak ani kha china kan soi tak ang khan kumsang ni somni khan IRGC Quds Force ho dupa commander Qasem Soleimani thina a mo phur ber tu le thu pet ber tu chu Donald Trump hi ania athu pekin Baghdad International Airport atang ron chuak Qasem Soleimani kha MQ-9 Reaper drone mangap ka ania kha bena kara phlak khop maya Qasem Soleimani kha amma ani ti po hriat hlei thei lawina taksa kha dara azungbun atangina ma ani ti hriat chau ani kha IRGC Quds Force te tithin rim tu le voin ni thlenga phuba la cha ka la tui halte ania mania ayatollah Ali Khamenei vuina a mi makta do tel pung khom po kha ni nge an tar kha eng thu siak nge an lek lan kha Donald Trump chu boral rose Donald Trump chu tha ni rose di te kha thu siak lian tak tak kha an keng choi mai ani kha khadiang khop khan IRGC mi le sa te zon Donald Trump hi thi turin an du zek ani kan hria tangin mani a Switzerland khopuya US le Iran chuan memorandum of understanding an saina chumi huang chunga chuanin ti hlotlin tur malak na rang an duang ani kha amai ro chu Hormuz Strait longkal te Iran in an beilea long pathuman ka pakha min hu khan US na chang le ta Iran in na chang let le tuna boina thar aron chua phana chan kha hani Donald Trump chuan Iran hianin
MOU zan an nei lova ti hlotlin tumna po an nei lova ni chuwangin MOU hi atop to omzia nei to lo ti in Trump chuan ni zan kha na soi boka chuwangin MOU hi kan hun khoral na mai ani ani na taka chuan kan du to lo vekani ti in Trump chuan a soya kan hun min pai tir tu mai ani ti in Donald Trump chuanin tuna Iran nena in be na thara chu alim kha na soi bok o Israel chet na thar hi han ngai thlak chun zom le lokela kan hria tangin zun ni sari sang ni le som ni pathum khan Israel chu Gaza a Hamas le Islamic Jihad khan tui borok le khomol tanga lu chilin anpong potha chiam maya anpong pu bei chiam maya khamini khan mi sang kha jani zet Israel a khan an ti hlum te renga khatiang in suat na kha Israel hian a huat ber mai thil ani a tun main Israel chu Bible history kan thlir chuanin a chevel ram te khan pathian ram ti na in ti mai teang pathian thuan zom lo wangin khovel mun rang ranga te sala te an la dara mun rang ranga an tria waya ram le population anga chiar tham lo khopa po dar po som an lo ni fo to ni asure lama te babylon sala te khatiang khan an tanga Israel ram apian le hun an nga ka an thira chumilam chu an ngai ngoi mai ani kha sangas ko sumli pare taron her chuaka UN chuan Israel chu zelen na ape a hati lai khan indona bultran na aron ni ve ngal boka Jerusalem chu Palestinian tenen khopui in trom ni turin Israel chu ti ania Israel chu sangzo sumli pariata zelen na pek ni ma sela Palestinian te tan po Jerusalem khan khopuya tan pomsak alo ni ve boka chutiang chu tuna Israel bulron intran le dan kha ania tuna chuan ram kan nei to a mile sa kan nei to a sipai kan nei to ral thuam kan nei to a kan economy a tha a Israel suat tumna le ti mang tumna angkha a thleng le ngai don lowani ti chu Israel roi tu te ngai dan ani indopui pakhatna indopui pahni da te kan thlir chuan Israel mi judami maktadoi rukti hlumani ti te history a khan kan chiar fo kha Adolf Hitler ringot pon juda maktadoi rukwela suat ti te tunma khan history zir thin te chuanin kan lo chiar fo to kha tiang khop kan Israel khan ti du da le suat na kha lo tok thina tuna chuan ram kan na ya sipai kan na ya mile sa kan na ya theina kan ne chakna kan na ya khatiang ang in suat na kha engdika ma Israel hena thlentir kan rem ti to ngai don lovani chutenga min ti tumtu min bei tumtu emo min suat tumtu te su alet sari zelin kan bei to don ani ti chu Israel roi tu te tu po roi tu lo ni se chu an ngai dan ani ta bur mai ani chu wangin sanela somni pathum October ni sari Israel la ka be pui thla na mi sang ka jani zet khamen nia tha na le mi jani le somnga chuang Gaza a ruk bona atiang thil thleng kha Israel hen vo in thleng hian ala theigil theilova puba ala la chho ngar mai khala ya mo phurtu te a zuya ami mal takena zuya ni chuwang chuanin a phil ngau reng maya hei vo in thleng pon Gaza hian bom an puak le dur maya building pakhat building akha tokin building te an bom le boy maya chung building a chuan sanghela somni pathum October ni sari apoi khoi tu te khan lo om le nge thin katiang khan Israel hina chuya chui zui zela sapel takin an pel ngau mai anda tha ngau mai ania chutiang chuan in Israel he alakal me kani tuna po hian Hamas member pathum sanghela somni pathum October ni sari Israel be ina innam noite Israel chuan air strike manginan da thale ta nia soi ani Israel Defense Force in Puandanin Hamas member pathum member mai nelawin commander pathum hanni Gaza be puithla na thara hian an thien in an soya Israel be puithla na Israel chet na singa hianin re-embase Israel be puithla na hianin Hamas commander Yahya Said Mohammed Hamdan te pot hi a hi Hamas elite nukba force commander ani a ningani khan Israel be na wangin hepa hi thi ani Hamdan hi October ni sari sanela somni pathuma Israel be na a ruwa manasiam tu de zinga mi ani thu puan ani tunhaya Hamdan hian Hamas sipai te intoi tharle na turle inti chak tharna turin ruwa manna tam taka siama chumi tan chuanin man ruwa te ral thuamte ngai tu zinga tel bokani Hamdan an tha na nilo mun danga Israel chun be puithla na kalpui boka Osama Walid Dib Muharreb
chu Hamas commander pakhatani Hamas Nusayrat battalion an commander ania hi Israel fighter jet be puithlakna wangin a thibokani tin Gaza marlama hian Khalil Jamal Khalil mana anti Hamas sipai ho tu pakhat chu Israel chona da thaboka ani hi Hamas weapon production division an commander ani mekbok muharab le mana te hi Israel sipai le civil mi te laga poi khoina rang be puithla na te ro manna siama duang tu an ni fo bokani heti lai hian Gaza marlama chuan Israel chuan Hamas le hnuai tombuk antenel thar panga an bom chiat thuan puang boka heng tanel panga te hi KM ni borvel zeta sei Gaza marlama le hnuai kongru kania chu Israel chuan fighter jet atranga GBU bom mangin an bom cheleta ani he bom chiat na kalpui tu te hi 14 Armor Brigade Israel sipai reservist te anni otunla chu US Iran inkara in bena chualai mekin Russia Ukraine lampo an lo vung vele hluai mai boka in beiton na lian tak Russia Ukraine ate po hian al thleng ve meka in chan ton na he po hi kan puangun viau maya kan channel ngai thlamin lo tlosak thin tu te chuan kan thredo viau to inarin oma heti la hian Russia oil mun ma te Ukraine hian abei ala chol lova Crimea lama hianin oil mun ma Ukraine hian abei sakle ta heta hin Russian consumer te Ukraine hian a target berani ti chu Russia ngai dan ani a military supply ti top tum 10 Ukraine hian an oil mun ma akal sak bokani Crimea a Russia oil supply na pakhat le oil tanker pakhat chu ni zan lam khan Ukraine an kap an le a hi helai rambiala mi puite mamo phuruk na turle Russia sipai mamo atana logistic poimo tak ani thu puan ania hetiang ani wang hianin Russia po hian atur le viau turanga yani boka tin Ukraine hian ramri atanga hlatak Russia ram chunga be puithlana thar halakal pui chhozel maya ram real hlatak refinery Beijing a hian omsak antia omsak refinery Siberia mi kha Russia ram chunga Ukraine ne be pui thlakna chuan ala hlabera kem sang ni zanga borvel zeta thuka Ukraine chuan be puan thlak te renga kha engtin nge Ukraine khana kal pui thei atiang thleng khan drone mangin engtin nge Ukraine khan ma alak thei ti hi puan chua le hrilfia po ani lawani engtin nge hi kal pui thei ti hi mitam tak hriat chak ani mek ram chunga tangin Russia ram chunga tang hian a thlok chuak nge nia Ukraine ram ri tanga KM sang ni la zanga borvel zet Siberia lamami omsak refinery beitur hian Ukraine hian theina ani rengem ni ti chu mitam tak zona ani sarkar tam tak hriat chak ani drone tha siam chuak tur hian sarkar in tlan siaka chungsinga chuan India pokan bang bik lovani engtinge Ukraine hian an thei bik ti lai taka kha Indona ania Indona hian lo thei lovin ral thuam siam lama anora chu chuan in technology lama nasatakin mason na ape ani Ukraine unmanned system force commander Robert Brovdi chuan an drone force te chuan Russian tanker som pakwa cargo ship le ferry te July ni rukatanga ni red in kar khan an kap chia ti asoi Ukrainian Navy thupuang tu Dmitro Plentenchak chuan newspaper saspil ni rildanin he an malak na wang hian Russia hian har satna na men lo oil lama atoka sungani wang chuan an sipai te pon har satna logistic lama har satna an toka ni ate ole puan tur kan nga viau maya ama ero chu athui lutuk chuan ani nompal ve thaya khati china khan kan handu tok le photanga kan puan ta ka tanga I ha hol song omani chuan comment lama khan han tar lang vela news thar berber indona tu thar rambial boena international news politics la ka in tun lai mi puinga evente he channel a hian ti chu athina niya milongai changin milonga event sel ton dia tok le photang